Kupio sam u Lidlu ovo vege mljeveno meso i idem sad isprovat kakvo je. Kaže da u tavi treba zagrijat malo ulja. I sad bi ovo trebalo staviti u tavu. S donje strane bio je papir, ali njega sam već makao, pa se da to ne pojedete. I niš jedan sad pusti da se ovo odmrzne. Koliko sam ja skužio, treba ga staviti smrznutog na srednju vatru s uljem i kuhati jedno 6 do 8 minuta. Valjda će se tad odlediti i spržiti, nemam pojma. Ok, nakon 8 minuta izgleda ovak, ja ću to još kuhati jer želim da bude zapečenije, ali tipa jedno 10 minuta je onda dobro. Sad ću dodati žlicu vegete bio, malo češnjaka u prahu, origano i zalit ću sos paradajzom. Malo vodu koji se kuha tjestenina, malo ovog umaka. Ajmo prvo provat samo umak. Ok, niš posebno, ima ukus ko bilo koji vege burger, moja ocjena je 7 od 10.